يلي لقمان رحمه الله ونا كي أم كور إراد كي بكر أمس وصية نفع بخش إمو نصيحة ذريعة مش أمس إمكي محتاج شو أم كور شروع كم سيد بدأها بقوله يا بني لا تشرك بالله مراعاة للأولويات preference priorities أنه الخيال ثبت جو تمس قد كم إيش دعوت يعني توحيد الشرك كريزنا يوشا अगर नहीं मैं नहीं मन इन्हें अगर कुछ जाए गाशी वंचे मन नमाज पढ़ी लोगों नमाज पढ़ी वो वरी वही तेमिस मना इमन लोगों ने क्या नमाज पढ़ी लेकिन तौहीद वो नखना कि हिंदी क्या फायदा इम को तो कसना अगर इम मारन जहन्नम मस क्या अगर इम शिरक में गस कुछ तो खाया और تروه منا إن الشرك أعظم الذنوب منا بيشك شرك هذا بغنه مصاري خد بود وأخطرها صاري خد يعني خطرناك وهو أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى ورسول إيش صاري خد بود شيء زي نشرب ما نهكر منشو وهذا مستفاد من بدء لقمان الحكيم به محذرا من أخطر الأمور يكتب بدش ترى إسفكري جايز لقمان رحمه الله نكر الشروع عميسي ورسالي خد خطرناك شيء نش خصنا بيت وهذا هو السبيل الناسحين عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطرا يهيش خير خان هز طريقة آسان تم كيش كرا يل تم منع كران شكله هو چیزو نش تم چ سار بي خط شديد خطر والی چیز شروع كران ولهذا بدأ لقمان الحكيم بنهي ابنه عن الشرك تو يقول شروع لقمان الحكيم تم كور كه پنس نچويس شرك نش منع ويلاحظ في هذا السياق المبارك أنه نهاه عن أمور عديدة يعني السياق اسمه بشو اسكي امسكور بن مغل واري هو چيزو نش منع نهاه عن الكبر وعن الغرور وعن الخيلاء شنو تكبر نش اور خيلاء يعني پنس پانس بود سمجن نش ام نش كورنس منع لكن أول ما بدأ بنهيه عنه الشرك لكن قد لك چيز نش مبريتن لكنها مخففة تبي برمي أولها وانا قد نك چيز منش منها امسكور شروع كور امسيت لقمان رحمه الله سكاوس شرك نش منها فدل ذلك على أن الشرك أكثر الأمور وأشدها ضررا إشكران دلالة الشرك شو ساري وقت خطرناك چيز और सारी वक्त शदीद नुकसान अब समझिए मसला उसलिए ऐसे पैसे अम चीज़ों ख्याल था उन्हें प्रायोरिटीज जन ख्याल था और भी ये चीज़ चीज़ भी जाएंगे शिरक सारी वक्त बढ़ गया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسوشان فوائد مستنبتة من قصة لقمان الحكيم ورأتمز شيء ز فوائد مش أشياء مش بشون الفائدة الثالثة تريم هشار رجوان فرمان أهمية شكر نعم الله وعظيم أثره في بقاء النعمة ودوامها ونمائها وزيادتها ونا يتريم في دشة استرام فكري كي نعم الله تعالى سندن نعمة شكر كرنش أهمية كاتمز اور أميك عظيم أثر أميك بود أثر نعمت كيس باقي روز نسبت اور دائمي روز نسبت اور أتمز كيا بركت قص نسبت بڑ نسبت الله تعالى سند شكر أهمية شيء أمس تشين نعمت كيا روزان دائم روزان باقي روزان اور بيكيا قصان شاتمز إضافة قصان بركت قصان إني شيء استرام بياخ في فكري قال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله أشكر لقمان عليه الصلاة والسلام يا لقمان رحمه الله حكمة أتى أن يشكر لله كتكر الشكر كم سن الله تعالى سن ठीक है ऐसा ना होता नहीं आँख फैदी क्या सुनता है फिर इसी नियामत इसलिए अतपड़ा वाले की अतपड़ के रूप सुन क्या शुक्र वना वन नियामत इज़ा शुकिरत कर्रत इल नियामत शुक्र शिवा कारण सोचे ठहरान व इज़ा कुफिरत फर्रत और नियामत इल नाशुक्री शिवा कारण सोचे सालान ठीक है ولهذا يسمي بعض العلماء الشكر الحافظ والجالب तवैश بعض علماء वना शुक्र हाफिज हिफाजत करने वाला और बेवना बीच वना जालिब खींचने वाला हाफिज क्या गो हिफाजत करने वाला और जालिब क्या गो खींचने वाला सो क्या गो لأنه يحفظ النعم الموجودة क्या जी शुक्र शु मौजूद नियामत में मिश्रण वंकेस तिमन हिफाजत करन यम में वंकेस मौजूद नियामत छि तिमन क्या शी करन हिफाजत वयजलिब النعم المفقودة और यम नियामत में से लाभ नशी वहां की तिमन छि खींचा ठीक है अक्ष मौजूदा नियामत की हिफाजत करन और बाकी नियामत क्या शाना खींचे वना कैजी कमा قال الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم हाय अगर तू शुक्र करियो तो ऐसा कर लअज़ीदन्नकुम जरूर करो इस तो है क्या इजाफ उस आखिर इंसान शुक्र करे हम से नियामत नमस क्या गसन इजाफ वहुना قال अनिश्कुर लिल्लाह और इधर क्या फरमो रब शुक्र कर अल्लाह ताला सुन
أي على نعمته عليك ومنه وإكرامه كات پر کر شکر یس ربن ژے پٮ۪ٹھ نعمت کر اور ژے پٮ۪ٹھ پنن منت اور اکرام کرنے ومن إكرامه سبحانه وتعالى لهذا العبد الصالح أن آتاه الله الحكمة ووفقه للعلم النافع والعمل الصالح ونان أمس صالح بندس پر رب سند إكرام أندر أوسيكي الله تعالى دس أمس حكمت اور بيدت نس توفيق علم نافع اور عمل صالح وفي هذا دلالة أن العبد إذا وفق للعلم والعمل والخير فعليه أن يكون دائما وأبدا شاكرا لله سبحانه ونات آيت من دلالة كي يلي بندس ينا توفيق دين علمك اور عملهم اور خيرك تمس پر لازم كي سو گسي هميشه رب سند شكر روزن كران معترفا بنعمة الله عليه سو گسي اعتراف كرن الله تعالى سند نعمتك وفضله وهدايته وتوفيقه ها رب سند فضلك اور رب سند هدايتك اور رب سند توفيق سو گسي ناسن قارون سند پٹ ونن ول كيا انما اوتيته على علم عندي يا سايم عطا كرن کا پانس نش علم یہ گوس نہ پانس ون کہ مے کور حاصل ہاں میں نش فلان فلان چیز نہ بلکہ کیا گوس یہ گوس نعمت کرن منسوب کمس کن پزی پٹ چھنا رب سند طرف اور بے گوس یہ ہمیشہ یوتا نعمت مز اضافہ گژھِ تیوتاہ گوس سون شکر تہ بڑھ تیوتاہ گژھِ سانہِ عبادت تہ بڑھنہِ گژھن نا لیکن اس کیا گژھان یوتاہ علمس مز زیادہ بڑھان تیوتاہ کیا گژھان عبادت کیا گژھان کم اس ون پران فلان فلان اصول الحدیث اصول الفقہ اصول التفسیر تھا وقت ذکر و اذکار کرن وقت اذان جواب دین وقت نوافل پرن وقت تحیت المسجد پرن وقت باقی ہم سنن رواتب پرن چھنا گژھان اس لیے علم چھُنہٕ أمِس خٲطرٕ نفع بخش بنان یہ چھُ أمِس ٹھوٚر بنان پوٚتُس رۄب سٕنٛدِس قُربس ہُہ تہِ گژھِ نہٕ گژھُن بلکہِ علم یوٗتاہ أسۍ بڑو علمس منٛز یوٗتاہ أسۍ بڑو تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ عبادتس منٛز اور رۄب سٕنٛدِس شُکرس منٛز تہِ اضافہٕ گژھُن چھُنہ یہِ تران فِکرِ رۄبن فرمو اَسہِ کٔر لُقمان رحمہ اللہس حکمت عطا اور تتھ منٛز کیاہ اوس رۄبا اے ژٕ کر رۄبہٕ سُنٛد کیاہ شُکر اور ژوٗرِم فٲیدٕ ونان ان شکر النعمة يكون بالقلب واللسان والجوارح ونان نعمتُک شُکر چھُ کمہِ سۭتۍ یِوان کرنہٕ دلہٕ سۭتۍ تُہۍ چھِو تھاوان یاد لاسٹس گژھنو 3 سوال تۄہہِ قبرِ منٛز نہٕ کینٛہہ ییٚتہِ مطلب ژٕ گوٚو قبرِ ہٕنٛدۍ سوال چھِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تِمن منٛز کامیاب لیکن مطلب چھِ ییٚتٮ۪ن گژھن تُہۍ تتھ پٮ۪ٹھ چھِ پتہٕ انعام دِنہٕ ہا انشاء اللہ ونان نعمتُک شُکر ہسا چھُ گژھان کمہِ ذٔریعہٕ دلہٕ ذٔریعہٕ اور زیوِ ذٔریعہٕ اور اعضاہو جوارحو ذٔریعہٕ يجمع هذه الثلاث قوله تعالى يمن ترين شو جمع كران الله تعالى سني قول أن يشكر لله يصير ربنا فرمونا شكر كر رب سن أتمنى كيش يوان يعني زي ستة اور دل ستة اور جوارحه ستة أعضاءه ستة ومن أوتي الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح وانا امس هسا حكمة ايدنا علم النافع اودنا رس عمل اي امس توفيق دنا فالشكر ذلك يكون بقلبه امیک شکر کری امیک شکر گژھِ کِتھ پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدِ دِلہٕ سۭتۍ اعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى یہِ کَرِ دِلہٕ سۭتۍ اعتراف أمِس عطا نعمت عطا کرن وٲلِس کٔمۍ سُنٛد یِمن کہِ آ دِلس منٛز تھاوِ اعتراف رۄبن چھِ مےٚ یہِ نعمت عطا کٔرمٕژ ويكون باللسان اور بیٚیہِ کَمہِ سۭتۍ گژھِ زیوِ سۭتۍ ثناء على الله وحمدا وشكرا رۄب سُنٛد حمد ثنا اور شکر ويكون بالجوارح اور بیٚیہِ گژھِ اعضاہو سۭتۍ تہِ ها استعمالا للنعمة في طاعة الله جل وعلا يكري نعمة استعمال الله تعالى سنس اطاعة اسمس ربن ديت اچھن ہُنٛد گاش امہِ سۭتۍ وٕچھنہِ یہِ فِلمہٕ امہِ سۭتۍ وٕچھنہِ یہِ تِم چیٖز کینٛہہ یِمو نِش رۄبن منع کوٚرمُت چھُنہ رۄبن دیُت اتھٕ اور رۄبن دِژ کھۄر دِتِن نہ امہِ سۭتۍ کرِ نہٕ یہِ ظُلم باقین پٮ۪ٹھ اوا سمجھ یہِ لاگہِ نہٕ غیر محرمس یہِ اتھٕ ٹھیٖک چھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس یعنی امہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر أکِس اِنسانس تٔمِس چھِ آسان کِلۍ کلس کہِ سُہ لاگہِ کٔمِس غیر محرمس سۭتۍ اتھٕ چھا ٹھیٖک مسلہٕ ہُہ چھُ تھاوُن ہٮ۪س أکِس اِنسانس اللہ تعالیٰ ہن دیُت یہِ ذہن چھُنہ یہِ کَرِ رۄب سٕنٛدِس اطاعتس منٛز خرٕچ امہِ سۭتۍ کَرِ نہٕ یہِ یعنی دیٖنٕچ بغاوت کَرِ نہٕ امہِ ذٔریعہٕ عقل چھِ استعمال کران لیکن شرعی حدوٗدن تحت گوٚو غرض چھُ شُکر گژھِ کمہِ ذٔریعہٕ قلبہٕ ذٔریعہٕ تہِ اور زیوِ ذٔریعہٕ تہِ اور بیٚیہِ جوارحو اعضاہو ذٔریعہٕ تہِ ابن القیم فرماوان یُتھُے اکھ اِنسان یِم 3 چیٖز کرِ نا کُس کُس قلب اور بیٚیہِ لسان تہٕ بیٚیہِ جوارح اعضا توتہِ کوٚر نہٕ أمۍ کمپلیٖٹ شُکر کِہینۍ ییٖتِس کالس نہٕ اتھ بیٚیہِ 2 چیٖز یی جوڑِ کٔژ چیٖز سُہ چھُ کران ذِکر ابن القیم باقین کِتابن منٛز فرماوان چھُ سُہ ہسا گوٚو محبت المنعم أمِس گژھِ أمِس نعمت عطا کرن وٲلِس سۭتۍ محبت آسُن بیٚیہِ کیاہ گژھِ آسُن رۄبہٕ سُنٛد محبت اور پوٗژِم سُہ گوٚو کیاہ یعنی دوٚیِم چیٖز سُہ گوٚو الخضوع لہوٗ یہِ گژھِ پتہٕ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ جُکُن یہِ گژھِ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ پٔستی اختیار کرُن تٔمِس رۄبس برونٛٹھ کَنۍ ییٚلہِ یِم 2 چیٖز اتھ سۭتۍ جورِ نا ہُمن 3 سۭتۍ تیٚلے گوٚو أمۍ سُنٛد شُکر کمپلیٖٹ اکھ کوٚرُن زیوِ سۭتۍ تہِ اور بیٚیہِ کوٚرُن دِلہٕ سۭتۍ تہِ اور بیٚیہِ کٔرِنۍ پنٕنۍ اعضا تہِ استعمال اور تمہِ پتہٕ کیاہ کوٚرمُت پتہٕ گوٚژھ أمِس نعمت عطا کرن وٲلِس سۭتۍ محبت اور بیٚیہِ جُکیو بیٚیہِ کوٚرُن سرنڈر تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ
ظاهری باطنی بڑ جھکٲوِو کٔمِس برونٛٹھ کَنہِ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ کَنہِ وَنان کما قال اللہ تعالیٰ اعملوا آل داوٗد شُکرا اللہ تعالیٰ ہن فرمو اے آلِ داوٗد رۄبہٕ سُنٛد شُکُر کٔرِو اَتٮ۪ن فرمووُن اَتٮ۪ن فرمو رۄبن اعملوا کیٛاہ فرمووُن یعنی گوٚو شُکُر چھِ عمل یہِ چھُ یِوان کرنہٕ شُکُر چھُنہٕ وَننہٕ یوت یِوان یہِ وَنہِ شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن لیکِن یہِ آسہِ وَنان دِلہٕ سۭتۍ تہِ کیٛاہ شُکُر سُہ کُس زانہِ اللہ تعالیٰ یہِ گوٚژھ دِلہٕ سۭتۍ تہِ آسُن وَنان کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ شُکُر کٔمۍ سُنٛد اللہ تعالیٰ سُنٛد اور پَتہٕ ییٚلہِ أسۍ وَنان شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس سُنٛد أمِس آسہِ پَتہٕ یِوان غریٖب ہے تعالیٰ مےٚ کَر مَدد ہے نہ بہٕ چھُس نہٕ مَدد کران مۄکلیو نا اَتہِ أمۍ کوٚر نہٕ شُکُر یا أمِس آسہِ تکبُر پوٚتُس أمۍ کوٚر نہٕ شُکُر تیٚلہِ گوٚو یِم سٲری چیٖز گژھِ یہِ جمع کَرُن فَیعمل العبدُ الصالحات وَیحرِصُ علی الطاعات بنٛدٕ کَرِ عملہٕ کیٛاہ رٕژٕ عملہٕ اور بیٚیہِ گژھِ یہِ اطاعتن پٮ۪ٹھ حریٖص روزُن وعلی صرفِ هذه النعمة في سبيلها وطريقها الذي أمره الله تبارك وتعالى یہِ گژھِ یہِ نعمت کَرٕنۍ صرف تٔتھۍ وَتہِ منٛز تَتھ وَتہِ منٛز ییٚمیُک اللہ تعالیٰ ہُن حُکُم یہِ گژھِ نہٕ پَتہٕ اَمہِ نعمت سۭتۍ رۄبہٕ سٕنٛز نافرمٲنی کَرٕنۍ یہِ آسہِ وَنان رۄبَس رۄبا مےٚ کَر مال عطا مےٚ کَر ہاں یہِ چھُ اکھ نفر وَنان رۄبا مےٚ سوز رۄپیہِ دۄبہ أسۍ چھِ منٛگان یہِ دُعا تہٕ بہرحال اللہ تعالیٰ سوٗزنَس برکت کٔرنَس اللہ تعالیٰ عطا لیکِن پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس رۄب سوزِ رۄپیہِ سُہ اَنہِ پَتہٕ ٹی وی اور سُہ اَنہِ پوٚتُس کیٛاہ باقٕے چیٖز یِمو سۭتۍ سُہ کیٛاہ آسہِ پوٚتُس کَران حرام کٲری أمۍ کوٚر پَتہٕ رۄبہٕ سُنٛد شُکُر یہِ بَنیو نافرمان أمِس خٲطرٕ بَنیو یہِ گُمرٲہی ہُنٛد سبب یہِ آوا سَمٕجھ گوٚو یہِ چھُ ژوٗرِم فٲیدٕ اَسہِ تران ژوٗرِم اَتہِ چھُ لیکھِتھ پٲنٛژِم وَنان الفائدة الخامسة پٲنٛژِم فٲیدٕ ان اللہ جل وعلا لا ينفعه شُکر الشاکرین ولا يضره کفر الکافرین اللہ تعالیٰ ہس چھُنہٕ شُکُر کرن والٮ۪ن ہُنٛد شُکُر نفع واتناوان اور نہ چھُ تٔمِس ناشُکری کرن والٮ۪ن ہُنٛد ناشُکری نۄقصان واتناوان کما قال سبحانہ ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید ٹھیٖک چھا أسۍ کانٛہہ وَنہِ مےٚ تھوٚو مِنت رۄبَس مےٚ کوٚر شُکُر اور مےٚ کوٚر فلٲنۍ چیٖز نہ یہِ چھُنہٕ رۄبَس واتناونہِ یہِ چون شُکُر کَرُن کانٛہہ نفع اور ناشُکری کرن واتناونہِ رۄبَس نۄقصان کینٛہہ فاللہ جل وعلا لا ينفعه شُکر من شکر ولا يضره کفر من کفر اللہ تعالیٰ ہس واتناونہِ نفع شُکُر کرن وٲلۍ سُنٛد شُکُر کینٛہہ اور نہ واتنایس کُفر کرن وٲلۍ سُنٛد کُفر ولا تنفعه طاعة من اطاع ولا تضره معصية من عصى اور نہ واتنایہِ تٔمِس اطاعت کرن والٮ۪ن ہٕنٛز اطاعت نفع اور نہ واتنایس نافرمٲنی کرن والٮ۪ن ہٕنٛز نافرمٲنی نۄقصان وتأمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم ونا غور فکر کر سا حدیث قدسی یس منٛز یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد قول چھُ ابوٗ ذر رضی اللہ عنہ سٕنٛدِ رِوایتہِ سۭتۍ صحیح مسلمس منٛز چھُنہ حدیث قدسی کیٛاہ گوٚو یتھ منٛز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان چھُ قال اللہ تعالیٰ ہن ہسا فرماوان کیٛاہ چھُ رۄب فرماوان یا عبادی اے میانیو بندو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم اگر ہسا تۄہہِ منٛز گۄڈنِکۍ اور ٲخری اور انسان اور جِن سٲری بنن ساروی کھۄتہٕ تقوا وول دِل تھاون وٲلۍ سٕنٛدۍ شخصہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ سٲری بنن أتھۍ سٲری بنن تقوا وٲلۍ ما زاد ذلك في ملکی شيئا اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ میٲنِس سلطنتس منٛز یہِ بڑایہِ نہٕ میٲنِس سلطنتس منٛز اکھ رَژھ تہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اضافہٕ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شيئا اگر ہسا تۄہہِ منٛز گۄڈنِکۍ ٲخری جِن انسان سٲری بنن ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن دِل تھاون وٲلِس شخصہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ یہِ کرِ نہٕ میٲنِس مُلکس منٛز اکھ رَژھ تہِ کٔمی آو سمجھ گوٚژھ نہٕ رۄبس چھُنہٕ شُکُر کرن والہِ سٕنٛدِ شُکرٕ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ واتان کینٛہہ اور کُفر کرن والہِ ہٕنٛدِ کُفرٕ سۭتۍ چھُنہٕ تٔمِس نۄقصان واتان فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من اطاع ولا تضره معصية من عصى رۄبس چھُنہٕ واتناوان اطاعت کرن والٮ۪ن ہٕنٛز اطاعت نفع کینٛہہ اور نافرمٲنی کرن والٮ۪ن ہٕنٛز نافرمٲنی نۄقصان کینٛہہ بلکہِ کیٛاہ چھُ رۄب فرماوان من اهتدى فانما يهتدي لنفسه یُس ہدایت کرِ حٲصِل تٔمۍ کوٚر پننہِ نفسہٕ خٲطرٕ ہدایت حٲصِل ومن ضل فانما يضل عليها اور یُس گُمراہ گژھِ سُہ گوٚو گُمراہ تٔمۍ سٕنٛدِ گُمرٲہی ہُنٛد وبال چھُ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ چھا اما اللہ جل وعلا فهو غنی حمید روٗد اللہ تعالیٰ سُہ کیٛاہ چھُ بے نیاز اور تعریٖف وول ومن هذا قوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد امی منٛز چھُ یہِ قول تہِ اللہ تعالیٰ ہن فرموو اے لُکو تُہۍ ہسا چھِو سٲری فقیٖر اللہ تعالیٰ ہس کُن محتاج اللہ تعالیٰ ہس کُن اور اللہ تعالیٰ ہسا چھُ بے نیاز اور تعریٖف وول ان یشاء یذہبکم اگر اللہ تعالیٰ یژھِ سُہ ژھٕنیو تۄہہِ سارنٕے ختم کٔرِتھ ویأتِ بخلق جدیٖد سُہ انہِ بدل مخلوٗقس سُہ انہِ بدل مخلوٗقس گوٚو اس لیے کانٛہہ تھایہِ مِنت أمِس گژھِ گوٚو یُس یہِ اکھ أکِس انسانس یہِ ترِ نا فِکرِ کہِ بہٕ چھُس نہٕ رۄبس مِنت تھاوان کینٛہہ رۄبس چھُنہٕ میانہِ عبادتہٕ سۭتۍ کانٛہہ فٲیدٕ واتان کینٛہہ أمِس گژھِ سورُے یہِ عجوٗب اور تکبُر یہِ سورُے گژھِ أمِس ختم آ سمجھ یہِ سورُے کیٛاہ گژھِ أمِس ختم
شيء وانا إن شكر العبد لنعمة الله أعد أثره ونفعه على العبد نفسه وانا أكيس باند سون الله تعالى سند نعمة شكر كرم ياسا شو لوتان أميك أثر اور نفع أميس باند سي كيف ربنا كفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الشكر كيرس شكر ربنا نسبان أسكتر شكر فالعبد إذا شكر كان شكره أعيدا عليه في الدنيا والآخرة يثي شكر كران شو أخ إنسان بند أمس الشكر شو لوتان أمس دنيا هس مسجد آخرة هس مسجد ففي الدنيا ثباتا للنعمة ودوام لها والناس دنيا هس مسجد أمس نعمة تهرا إيش دائمي أمس روزان وجلبا للنعم الأخرى اور أمس باقي نعمة أمس خيشنا يوان إيش بيت باث كون غزرو وفي الآخرة أجرا ومثوبة وحسن عاقبة اور آخرة اسمه كيش تقسم خيسل أجر اور ثواب اور بهترين أنجام فالعبد إذا شكر عاد شكره عليه وانتفع هو به يلي نفر بند كران شكر أمسون شكر شلوتا أمسيكون اور يهيش نفع أمزري خيسل كران ومن ذلك قول الله تعالى أمي من شاء الله تعالى قول من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وإن كان العبد والعياذ بالله كافرا اگر كان بند آيس من الله تعالى سن پناهی طلب کران سو آيس كافر سو آيس ناشكري کران وول عاد كفره وبالا عليه وحسرة وندامة في الدنيا والآخرة امسون كفر لوتي امس پٹ کیا ندامت بنت حسرت بنت دنيا ہس مست آخرت ہس مست وهذا مقام ينبغي العبد ان يعيه يشو سو مقام يس بندس پڑ سمجھن انه هو المحتاج الى شكر الله امس پڑ سمجھن کہ بہ چھس محتاج رب سن شکر يعني مش أمي ضرورة حاجة كي بقى صراب اسمه كيا كرم شنا إيش محتاج ها وأما الله جل وعلا فإنه غني عن شكره رود الله تعالى شو بينياز بسن شكره شنا إيش كي نعمة قصنا إيش موجود روزني إيش كي بين نعمة قصنا إيش خسر قصني تاتقدر إيش واحد كيا شكر كرم قوم وش شكر محتاج بندي اور بيت هيبياد وش ليش محتاج اور موجود إيش ربنا كي شكر كرنك توفيق وربنا كيا كر إيش نعم أتا نعمة والشكر كارون تشا بزايد خود كيا نعمة نعمة أسبرت شو مش كيا كارون بشكر اور الشكر كارون تكاشس نعمة نعمة أسبرت كيش كارون بشكر وش ليه أگر إكسي نعمة تلاقي نا كارون شكر إمس ماكلين أك نعمة تك شكر ته كيس الشكر تشا بزايد خود نعمة إسليه بتشي رب سيمانgan ماشي سبحانك ما شكرناك حق شكرك ربا أشكر نجوان شكر تبر شكر كارون حق كيس شو شكر كارون كيس سوتش رب سندي ठीक है तोरा फिक्र मसला गो बंद से नफा वाता शुक्र कर गो अक्सर गसे शुक्र गुजार बन तब यम आज डिप्रेशन बेमार आसान तिमन छ ना थावन फो ग्रेटिट्यूड मैंने वाला तु लेखियो पन जे तो कुछ नियामत छ इत पे वना शुन की लेकिन वनकस तक अगर इस वनो क्या वन योर सूद वन काकुद कलम बाकी वन के अच कान दिमाग वन 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 काकुद कलम सूद पान आव ना वन छ बोर्ड कशीर में गनी कश्मीरी तमिस नाव वन सह बेहान कुटिस मज सो तवान दरवाजा चिटकी क्या तवान ये सह नेरान तवान दरवाजा यल्ला तमिस वोन पता यह क्या अक्सर अवकात कर अगर बेहमो गर वन वल बुस ये योर वनकस कहें ये पे नो पे तवान बंद वन तवान तम विज यल्ला तमिस वो क्या कर गरस मज बु योत नियामत ना बगैर ये इसलिए बु द्रास तो अत चूर अत नुन लायक बस वन मे महनी चूर गो गर्ज यानी ग्रेट पाना पन्निस नफ्सस पे करो गौर फिक्र कच नियामत रबन दिसमस कच नियामत दिसमस तो परेशान है जॉब मिलान कहीं फलान चीज ऐ बत खाना यानी खेन खान ऑक्सीजन चवान अशो सत वुचान आंकार करान सारी समझान तो सारी अकलमंद किंतु तथ मज मजनून कह मालूम मा तेल सह मरफूल कलम सह हेकन तेल रजिस्ट्रेशन कर कहें तो गो गर्ज नियामतों सत वलित थमित अल्लाह अगर वन ऑक्सीजन सप्लाई बंद गस क्या करो तथ मकलो सोरी गो सारी पेमो हाँ सह कुछ बोझ पोत कस दरस कस तम मिनट गसान क्या खत्म अथी पथरस पे आसो सारी ाना ऑक्सीजन को गो गर्ज यह नियामतन पे नियामत अल्लाह ताला अता मत इंसान परेशानी है यह कम फायदो शयम सत वनान अल ईमान बिकमाल गिनल्लाहिल मुतलक मिन कुल्लि वजहिन वफ्तिकार इबाद इलैहि मिन कुल्लि वजहिन वना यथ पे ईमान थवन कि अल्लाह ताला मुतलक बेनियाज यानी विदाउट एनी कंडीशंस तमिस कुन चीज कंडीशंस अप्लाई रब सद बेनियाजी कहीं कैद सह मुतलकन बेनियाज तमिस कस जरूरत और बे बंद हर तरीकस मज मोहताज बंद मुतलक मोहताज बंद यानी बेनियाज अमिस हमेशा रब सं जरूरत याद वना अल्लाह ताला फरमान
ومن كفر فإن الله غني حميد يس ناشكري كاري بيشك الله تعالى شو غني اور بي حميد تعريف ونا نؤمن بأن الله غني إيمان تمام الله تعالى شو بينياز والغني اسم من أسماء الله الحسنى اور غني شو الله تعالى سندو ناو مزرته وناو مز أخناوها أسماء الحسنى همز ومتضمن لوصفه سبحانه وتعالى بالغنى يبرم سناو شو أصلا تفهم شو الصفات يم صفات سيد الله تعالى متصف رب شنو الرحمن قلت مش رحمتك صفات ها رب شنو مثال قدر بر مثال الرزاق وشو رزق دوا شنو قلت يمشي صفات أنا أفعال بردلالات ويلي رب شنو غني قلت اسمه شو غنوه صفات يعني بينياز اسمه صفات شنو كاش محتاج وهو جل وعلا غني عن عباده وجميع مخلوقاته من كل وجه بوزو وانا الله تعالى شو بينياز تمام بندونيش وتمام مخلوقاتونيش هر طريقه وعباده وجميع مخلوقاته فقراء اليه من كل وجه اور رب سن بند اور رب سن مخلوقات تمشي رب سكون محتاج هر طريقه ونحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى الغني مستوٍ على عرشه وانا ايش ايمان تمام كسون رب يس بينياز يس عرش اسبت مستوي هنا بائن من خلقه بني مخلوق نش الگ كما اخبر هو بذلك في كتابه رب انت امش خبر قتمز كتاب مز بني كتاب مز الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش شنو ايش ايمان تمام ونؤمن في الوقت نفسه ايش ايمان تمام اميسات انه سبحانه وتعالى غني عن عرش عن العرش وعما دونه رب شو عرش اسفل مستوي لكن رب شو عرش نيش بينياز شو عرش کو محتاج मतलब يم चीज छने टेबल पर दे अगर ये टेबल हुक काडो ना यम चीज क्या पेन ना वस गो यम अमिक मोहताज यम टेबल अगर कह वन कि रब शु अरशस पे थे पे यम गिलास छ तम दिस रबस तशबीकात से मखलूकस रब शु अरशस पर मुस्तवी पे तम शानस लायक क्या छु मखलूकस पे कि छु खालिक मखलूकस पे मुस्तवी लेकिन सो अर्श को मोहताज अगर इस वनो कि रब अर्श को मोहताज नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मन चीजन हिंद पे तेल गने मुशाबहत तेल का रब बेनियाज और रब अर्श पर मुस्तवी लेकिन अर्श को मोहताज छु और अर्श बोन यम पद मखलूकात छु हुन मोहताज छु अल्लाह ताला कि हिंते व अन अल मखलूकात कुल्लहा और मखलूकात यम तिम अल अर्श व मा दूनहु फकीरतुन इलल्लाह अर्श और अर्श बोन यम सरी मोहताज रबस कुन قال عز وجل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا الله تعالى شو آسمان زمين رتت أمينش كي تم غسن ختم تم غسن زائل ولا إن زالتا أو أگر يمكا زائل غسن إن أمسكهما من أحد من بعده كتم سبات رتا يمن بدل كان ركايبا يمن كان زائل غسن إنه كان حليما غفورا بشك الله تعالى شو بردبار اور سठा مغفرت فهو الممسك للعرش الله تعالى شو عرش سرت ها والممسك للسماوات والممسك للأرض شو آسمان زمين رتت والمخلوقات كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها لا غنى لها عن الله طرفة عين مخلوقات سري رب سيد قائم اور تمشن رب نش اكس بلينك اب ذا ايات اسمنا شيء كاس اكلد اخ انسان اشبت ايتس كالس تشن تم بينياز رب نش سمجوا ولو كان نفر اساتيو يعني اگر اس مخلوق मतलब يشنا की मतलब कहां नफर जादुनी दुनिया हसमस ने की यानी बता ये खड़ा और पद गजब इस पे पान खड़ा ये चीज पर और ये हाउ हसमस बास अत पान इथाफ करे तो पान असत पर खड़ा मागैसे किन गैसे मागैसे दी कथा यानी अथास कांच एनर्जी सोर्स है सत होरा इस रटा रब शु अरशस पर यानी मखलूक इंसान अड़ इंसान सोचा इथे पर रब सिन इस बारस में रब शु अरशस पर मुस्तवी लेकिन तत अरशस तो कुछ शुरच अल्लाह ताला सिन इस चीज दे तो समझ में मसला वो अल्लाह ताला शु बेनियाज द मिशन कोई चीज जरूरत और इस सऊद याद है इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि शु यही चीज जिक्र करन वनन अल्लाह ताला क्या फरमो ए बंदो तू हसा शु सारी क्या फकीर फुकरा अंतुमुल फुकरा इला अल्लाह तू सारी शु फकीर फकीर छ असली केमिस वनन यमिस कमरज अडिज फुटमज आस उसनो थोदी आस कमरज को तू सारी छु मोहताज पर ये शख्स यमिस कमरज अडिज क्या आसान छ फुटमज यमा छु आसान हकन वत की तिथे पे लखुड बच आसान छु लखुड बच मा हकन दरित लखुड बच तमिस थवा खड़ा तमिस वना यमिस करियो गर्दन वर्दन थमिस गसो गर्दन जना गोश्ती गर्ज छु सारी इथे पे मोहताज केमिस और इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि वना तरीक़ुल हिजरत इसमस वना बय्यन सुब्हानहु फी हादिहि अल आया अन फ़क़्र अल इबाद इलैहि अम्रुन ज़ातिय्युन लहुम इब्न अल क़य्यिम वनान छु तरीक़ुल हिजरत इसमस वनान छु अल्लाह ताला कोर वाज़ह अत आयत मज की बंदन हिज फकीरी हसा छि तिहुन ज़ाती मामला यानी तिम छि ज़ाती तौर पर फकीरी तिहिंद ज़ात से मज छु फ़क़्र तिहिंद ज़ात से मज छु मोहताज यानी बंद छि मोहताज इस तिमन सिफत क्या छु सिफत कमा अन कौनहु गनियन हमीदन अम्रुन ज़ातिय्युन लहु
یِتھ پٲٹھۍ رۄبہٕ سُنٛد بے نیاز اور تعریٖف وول آسُن رۄبہٕ سُنٛد صفت چھُ رۄب چھُ بے نیاز رۄب چھُ تعریٖف وول یہِ کیاہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد صفت وَنان بنٛدس چھُ یہِ صفتٕے کہِ سُہ چھُ محتاج بنٛدس چھُ صفتٕے سُہ کیاہ چھُ محتاج مخلوٗقس چھُ یہِ صفتٕے سُہ چھُ محتاج فغناہُ وحمدُہ ثابت لہُ لذاتِہ لا لأمرٍ أوجبہ وفقر من سواہ الیہ امر ثابت لذاتِہ لا لأمرٍ أوجبہ وَنان یِتھ پٲٹھۍ رۄبہٕ سُنٛد بے نیاز آسُن اور تعریٖف وول آسُن ذاتی چھُ سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ واجب بنومُت تِتھٕے پٲٹھۍ بنٛدٕ سُنٛد کیاہ محتاج آسُن چھُ ذاتی صفت أمۍ سُنٛد یہِ گوٚو نہٕ أمِس کُنہِ وجہ سۭتۍ یہِ چھُ ذاتی پٲٹھۍ یعنی یہِ چھُ محتاج یِتھ پٲٹھۍ أسۍ محتاج چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ چھِنہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ ہر اعتبار محتاج آو سمجھ مسلہٕ اور وَنان چھِ یِتھُے یہِ لۄکُٹ بچہِ آسان چھُ لۄکٹِس بچس چھِ سٲری وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ بِچار محتاج ہا یِتھُے یہِ تھوٚد تُل أمِس کٔرزیٚو گردن تھپھ سیوٚد پٲٹھۍ تُلزیٚن چھُنہ اَسہِ کوٗتاہ محتاجی باسان چھُنہ باسان اگر یہِ وَدان سٲری وَنان ہے یہِ بچہ چھُ بِچار وَدان یا گنڈا گژھٮ۪س یہِ ما ترٲیوُس ٲسہٕ منٛز کِہینۍ ابن القیم چھِ وَنان چھِ أسۍ چھِ زندگی بر یِتھی محتاج رۄبس نِش لیکن یِتھُے أسۍ تھوڑا بٔڑۍ بٔڑۍ گژھان چھِ اَسہِ چھِ زنٛگہٕ تھوڑا دران کمر دران أسۍ چھِ وَنان کیاہ یِتھ پٲٹھۍ رۄبن فرموو نہ ار رآہ استغنا یہِ چھُ پننِس پانس کیاہ سمجھان بے نیاز مےٚ چھنہٕ وۄنۍ ضوٚرتھ کٲنٛسے ہِنٛز نہ یہِ چھُنہٕ مسلہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ تِتھی محتاج یِتھُے أسۍ لۄکٹہِ ٲسۍ نہ تتھ بسترس پٮ۪ٹھ آسان لۄکٕٹۍ بچہِ تِتھی محتاج چھِ أسۍ رۄبس کُن لیکن اَسہِ چھُ باسان کیاہ أسۍ چھِ کمتر یہِ چھُ وَنان ابن القیم رحمتہ اللہ وَنان اکہِ ساتہٕ لیوٚکھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ صٲبن سوٗز مےٚ اکھ رِسالہٕ تتھ منٛز ٲسۍ سۄ تائیہ یتھ ناو قصیٖدۃ التائیہ تتھ منٛز ٲسۍ سُے لیکھِتھ سُہ قصیٖدٕ اکھ تتھ منٛز چھُ اکھ شعر شیخ الاسلام وَنان والفقر لی وصف ذات لازم ابدا کما الغنى ابدا وصف له ذاتی وَنان فقیٖری ہسا چھےٚ مےٚ لازمی صفت یِتھ پٲٹھۍ بے نیٲزی کٔمِس رۄبہٕ سُنٛد لازمی صفت چھُ تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ غرض چھُ یہِ چھُ تھاوُن اَسہِ یاد أسۍ چھِ محتاج رۄبس کُن تَوے چھِ أسۍ وَنان یا حیُّ یا قیوٗم برحمتک استغیٖث اصلح لی شأنی کُلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین رۄبا ژٕ چھُکھ زندٕ اور ژٕ چھُکھ قیوٗم قٲیِم تھاون وول برحمتک استغیٖث بہٕ چھُس چانہِ رحمت ذٔریعہٕ مدد تاب کران اصلح لی شأنی کُلہ رۄبا میون تمام معاملات کر صحیح درست ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین أکِس بلنک آف دَ آی ییٖتِس کالس اکہِ لٹہِ بہٕ أچھ کرٕ یِتھ پٲٹھۍ وٹہٕ تیٖتِس کالس تہِ کٔرزِ مےٚ پننِس نفسس حوالہٕ سمجھ یِہوے چھُ یہِ گژھِ أسۍ دُعا کرنہِ اور اَسہِ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تہِ آسُن آ سمجھ اگر سجدن منٛز تہِ یہِ دُعا کرِ یہِ گژھِ اکثر کرُن ہا ہُمو سجدٕ کیو اذکارو پتہٕ گژھِ اکھ انسان چھُنہ پتہ ہٮ۪کو نہ باقٕے دُعا کٔرِتھ یہِ دُعا گژھِ اکثر کرُن شیخ الاسلام ابن تیمیہ اوس سجدن منٛز یہِ دُعا اکثر کران تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ گوٚو غرض چھُ أسۍ چھِ محتاج اور اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز أسۍ چھِ ہمیشہٕ محتاج کٔمِس کُن اللہ تعالیٰ ہس کُن اور پتہٕ چھُ وَنان یہِ ابن القیم چھُ وَنان فقیٖری ہسا چھِ فقر ہسا چھُ دۄن قٕسمن ہُنٛد آسان اضطراری اور اختیٲری اکھ گوٚو اضطرٲری گوٚو أسۍ چھِ سٲری کاینات کٔمِس سُنٛد محتاج چھُ رۄبہٕ سُنٛد اور بیاکھ گوٚو پتہٕ اختیارن مانو أسۍ کہِ أسۍ چھِ محتاج کٔمِس کُن رۄبس کُن فٲیدٕ کتھ منٛز چھُ أتھۍ اختیٲری فقرس منٛز یعنی اختیٲری طور پر مانو أسۍ پانہٕ مانو أسۍ کہِ أسۍ ہسا چھِ محتاج کٔمۍ سٕنٛدۍ رۄبس سٕنٛدۍ نتہٕ چھِ اگر أسۍ مانو یا نہ مانو کٲفر مت مٲنۍتن پننِس پانس فرعون اوس وَنان انا ربکم الاعلیٰ لیکن سُہ تہِ کیاہ اوس محتاج رۄبس کُن اوس نہ تتھ چھِ وَنان اضطرٲری فقر لیکن اختیٲری فقر یُس چھُ اختیٲری محتٲجی ہاوٕنۍ رۄبس برونٛٹھ کَنہِ تتھ چھُ فٲیدٕ تتھ چھِ فضیٖلت آو سمجھ یہِ توٚرا فِکرِ یہِ توٚر کٔژِم فٲیدٕ اَسہِ فِکرِ سۭتۍ اَمہِ پتہٕ چھُ ٲٹھِم فٲیدٕ وَنان اِثباتُ کمالِ حمدہ سبحانہ رۄبہٕ سٕنٛدِ کامِل حمدُک اِثبات اتہِ آو نہ غنیٌ حمیٖد وَأَنَّ لَهُ الْمَحَامِدَ كُلَّهَا تمام تعٲریٖف ہسا چھِ کٔمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ علی کریٖمِ نعمائہِ وعظیٖمِ اسمائہِ وصفاتہِ کتھ پٮ۪ٹھ یہِ اللہ تعالیٰ عطا کران چھُ کیاہ نعما چھُنہ اتٮ۪ن آمُت لفظ نعما چھُ یعنی مطلب معروٗف یہِ اللہ تعالیٰ رٕژر اَسہِ احسان کران چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ رۄبس کیاہ حمدُک مُستحق اور یِتھٕے پٲٹھۍ یِم رۄبس ناو تہٕ صفات چھُ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ رۄب کمیُک مُستحق قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني حميد اللہ تعالیٰ فرماوان یُس ناشُکری کرِ بس بے شک اللہ تعالیٰ چھُ بے نیاز اور تعریٖف وول والحمیٖد اسم من اسماء الله الحسنى وَنان حمیٖد ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدیو رٕتیو ناوو منٛز اکھ ناو دالٌ علی ثبوٗتِ الحمدِ للہ سبحانہ وتعالٰی یہِ چھُ دلالت کران کہِ حمد ہسا چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ ثٲبت وَأَنَّ لَهُ الحمد المطلق الکامل علی کُلہِ حال وفی کُلہِ حیٖن کہِ رۄبہٕ سٕے خٲطرٕ چھُ کامل اور ہر قیدٕ نِش چھِ خٲلی حمد یعنی تمام حمد چھِ کٔمِس رۄبس ٹھیٖک چھا ہر وقتہٕ اور ہر حالتس منٛز أسۍ چھِنہ وَنان اگر مُصیٖبت تہِ آسہِ تمہِ ساتہٕ تہِ کیاہ آسہِ ہیٚچھناوُن أسۍ وَنو الحمدُاللہ علی کُلہِ حال اگر مُصیٖبت تہِ آسان تمہِ ساتہٕ تہِ کیاہ وَنو الحمدُاللہ علی کُلہِ حال فہو سبحانہ یحمد علی اسمائہ وصفاتہ تٔمِس رۄبس یِن تعریٖف کرنہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ناوَن تہٕ صفاتن پٮ۪ٹھ ویحمد سبحانہ علی نعمہ وآلائہ وافضالہ وعطائہ تٔمِس یِن تعریٖف کرنہٕ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نعمتن پٮ۪ٹھ اور تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن انعامن پٮ۪ٹھ احسانن پٮ۪ٹھ اور تٔمۍ سٕنٛدِس عطاہس پٮ۪ٹھ
یعنی اللہ تعالیٰ عطا کران فہو الحمید جل وعلا الذی لہ الحمد کلہ سُہ چھُ سُہ حمیٖد ییٚمِس تمام تعریٖف شوٗبن قال تعالیٰ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ تٔمۍ سٕنٛدی تعریٖف چھِ دُنیاہس منٛز تہِ اور ٲخرتس منٛز تہِ لہ الحمد اولا وآخرہ گۄڈٕ تہِ تٔمۍ سٕنٛدی حمد اور پوٚتُس تہِ تٔمۍ سٕنٛدی حمد ولہ الشکر تبارک وتعالیٰ ظاہرا وباطنا تٔمۍ سُنٛدُے چھُ شُکر ظاہرن تہِ تہٕ باطنن تہِ فالحمد کلہ للہ والنعمت کلها من اللہ حمد چھُ سورُے رۄبہٕ سٕنٛدے خٲطرٕ اور نعمت چھِ سارے رۄبہٕ سٕنٛدے طرفہٕ وما بالعباد من نعمت فہی من اللہ هو مولیہا یۄس تہِ بنٛدن نعمت چھِ سۄ کٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ سُے چھُ تتھ عطا کرن وول ينبغي ان يكون الحمد كله مخصوصا بالمنعم وحده اسلیے پزِ اسہِ حمد سورُے کرُن خاص کٔمِس سۭتۍ أمسٕے نعمت عطا کرن وٲلِس سٕنٛدِ خٲطرٕ ولہذا يقول الملبون في تلبيتهم توے چھِ تلبیہ کرن وٲلۍ پننِس تلبیہس منٛز ونان ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك چھِنہ ونان بے شک حمد اور نعمت چھِ رۄبا چانے خٲطرٕ اور تمام سلطنت بادشاہت چھِ چانے خٲطرٕ رۄبا ژےٚ چھُے نہٕ اتھ منٛز کٕہٕنۍ تہِ شریٖک اعتراف کران أمِس مگر تلبیہ کرن وٲلِس چھنہٕ یہِ پتہ آسان بہٕ کیٛاہ ونان چھُس گوٚژھ یہِ کیٛاہ توٚر فِکرِ اسہِ ٲٹھِم فٲیدٕ کہِ تمام تعریٖفن ہُنٛد حق کُس چھُ تھاوان صرف اللہ تعالیٰ کیٛازِ رۄب چھُ الحمیٖد اللہ تعالیٰ چھُ غنیٌّن تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ حمیٖدُن نٔوِم ونان مکانت الحکمت وعظیٖم نفعها لمن حباه اللہ تبارک وتعالیٰ بها ونان حکمتُک مقام مرتب اور امیُک عظیٖم نفع تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس اللہ تعالیٰ یہِ عطا کرِ حباہُ اے اعطاہُ ییٚمِس اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرِ أمِس کوٗتاہ نفع چھُ ومن علیہ بتحصیلها ییٚمِس اللہ تعالیٰ انعام کرِ کہِ یہِ کرِ یہِ حٲصِل یہِ حکمت وهذا واضح في هذا السياق المبارك من ثناء الله على لقمان یہِ چھُ واضح ییٚمہِ کونٹیکسٹل کیٛازِ رۄبن کٔر تعریٖف لقمان رحمہ اللہس کہِ مےٚ ہسا کٔر أمِس حکمت عطا اتہِ تران فکرِ کہِ یہِ کوٗتاہ عظیٖم چیٖز چھُ ومدحه بأن الله عز وجل آتاه الحكمة رۄبن کٔر أمِس تعریٖف کہِ اللہ تعالیٰ ہسا کٔر لقمان رحمہ اللہس حکمت عطا وهذا يجعل العبد حريصا على معرفة الحكمة بنٛدٕ چھُ یہِ چیٖز چھُ بنٛدس بناوان حریٖص بہٕ زانہٕ ہے کہِ حکمت کیٛاہ گٔے ٹھیٖک چھا وحریٖصن علی الاتصاف بها اور بنٛدٕ چھُ حریٖص گژھان کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس دانا بنُن آو سمجھ مسلہٕ چھُنہ یُتھ اکھ انسان چھُ ونان یہِ چھُ دانا نفر أمۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ ایچیٖو کوٚرمُت اکھ انسان چھُنہ ونان بہٕ تہِ گوٚژھُس یِتھُے بنُن چھُنہ آز چھِ ونان لُکھ مطلب آز چھِ ونان لڑکہٕ جِم گژھٕ ہا بہٕ پتہٕ کھالہٕ ہا بہٕ شولڈٲرٕس اور باقٕے باقٕے چیٖز پتہٕ کرٕ ہا بہٕ مِسٹر کشمیٖر بنہٕ ہا بہٕ پوٚتُس چھُنہ پنُن ستہٕ ہاوہا بہٕ پوٚتُس لُکن چھِنہ ہاوان تِم مگر چھُ یہِ چھُ رایٹ ونان لیکن اصلس منٛز کیٛاہ چھُ اصلی پاور کُس چھُ انٹلیکٹ یُس أکِس انسانس آسان چھُنہ علم یُس أکِس انسانس آسان چھُ ٹھیٖک چھا چھُنہ ونان ابن القیم رحمتہ اللہ ونان چھُ علماہن گوٚو اختلاف کہِ یعنی شہیٖد یُس گژھان چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز تٔمۍ سُنٛد خوٗن چھا افضل کِنہٕ عٲلمہٕ سٕنٛز کیٛاہ میٖل چھِ افضل ٹھیٖک چھا یہِ چھُ کران ابن القیم مفتاح دارِ سعادہس منٛز ذِکر پتہٕ ونان اتھ منٛز تہِ کُس کرِ فٲصلہٕ علمٕے کرِ نا فٲصلہٕ ونان ییٚتہِ چھِ تران فکرِ کہِ یعنی علم چھُ ہمیشہٕ جج بنان ٹھیٖک چھا مسلہٕ پتہٕ دیُت علماہو تتھ جواب کیٛاہ چھُ لیکن ونان ییٚلہِ یہِ تہِ پیٚو فٲصلہٕ کرُن کہِ یہِ چھا افضل کہِ یہِ اتھ منٛز تہِ کُس چھُ بناوُن نتہٕ چھا یعنی اگر نفر چھُ یِہوے چھُ مُجرم أمۍ کوٚر قتل پتہٕ بناوون یِہوے جج مُجرم چھُ یِہوے ما بناوون جج لیکن یعنی ییٚمِس مُتعلق ڈیسِجن چھُ نیُن سُہ چھُنہٕ نہٕ جج بناوان لیکن علم چھُ سُہ اکھ چیٖز ییٚلہِ اتھ مُتعلق آو نا وننہٕ کہِ یہِ چھا افضل کِنہٕ فلٲنۍ چیٖز اتہِ آو جج کُس بناونہٕ علمٕے تۄہہِ سمجھ مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ اتٮ۪ن اسہِ تران فکرِ یعنی حکمت علم اور امِچ عظمت کیٛاہ چھِ گوٚو یُتھُے اکھ انسان زانان چھُنہ علم امِچ یعنی عظمت کیٛاہ چھِ حکمتٕچ عظمت کیٛاہ چھِ یہِ کوٗتاہ تھوٚد اکھ بوٚڑ اکھ چیٖز چھُ اکھ انسان چھُ حریٖص گژھان کہِ مےٚ تہِ گوٚژھ یہِ حٲصِل گژھُن ونان ومما قیل فی معنى الحکمہ ونان حکمت کِس معناہس منٛز کیٛاہ کیٛاہ سُہ وٕچھ اَسہِ گۄڈنیتھٕے کانٛہہ اقوال وٕچھ نا اَسہِ ونان اتھ منٛز ہسا آو وننہٕ گۄڈنیُک انہ العلم النافع المقرون بالعمل الصالح وننہٕ آو حکمت ہسا گوٚو علمِ نافع یتھ سۭتۍ جُڑِتھ آسہِ کیٛاہ یُس عملِ صالحس سۭتۍ جُڑِتھ آسہِ یعنی علم تہٕ عمل ییٚمِس آسہِ تٔمِسٕے کیٛاہ چھِ حکمت دوٚیِم قیل ہی وضع الامور فی موضعها اور یہِ تہِ آو وننہٕ کہِ حکمت گٔے چیٖز تھاوُن تتھ جایہِ یۄس اتھ شوٗبہِ یۄس اتھ خٲطرٕ چھِ بوٗٹھ چھِ تھاوٕنۍ نیٚبرٕ کَنۍ چھِنہ کانٛہہ نفر ما کرِ مِثال ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ پروگرام اگر سٲری اژہن تِم تھاوَن پنُن پنُن بوٗٹھ ییٚتٮ۪ن پانہٕ بیٚہن شلفن پٮ۪ٹھ نیٚبرٕ کَنۍ سمجھ یِوان کرے کیٛاہ مطلب تِم انن بوٗٹھ تھاوَن ییٚتٮ۪ن لِفاف پتھر اور ہر کانٛہہ تھاوِ پنُن پنُن بوٗٹھ کتھ پٮ۪ٹھ لِفافس پٮ۪ٹھ اور پانہٕ کتٮ۪ن بیٚہہِ ٹھیٖک چھا أمِس کیٛاہ ونن سٲری پتہٕ یی مولوی صٲب تہِ اوس سُہ تہِ کری ٹھیٖک چھُ أمِس کیٛاہ ونان یعنی ہر کانٛہہ چیٖز چھُ کتٮ۪ن تھاوُن تتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن یہِ چھُ آو سمجھ مسلہٕ گوٚو یہِ چھِ حکمت چھِ تٔتھۍ منٛز توے چھُنہ شرک چھُنہ شرک مُشرِک چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ احمق کیٛازِ یہِ کیٛاہ چھُ کران
यह सारे खुद बोड़ हक तुलान और तथ जाए थवान बिल्कुल अत खतर शूबे हिकमत और त्रेम हियल बसीरत वल फहम व सदाद व हुस्नुर राय वना अड़ो वोन कि क्या हिकमत हसा बसीरत हाँ अगई बसारत चश्मन हिज बगई दिलच हाँ रोशनी और दयम अल फहम और फहम हसा बे असदाद बे सज वत पे आसुन और बे बेहतरीन राय इंसान वन राय दिसा या दिवान बेहतरीन शरीयत मुताबिक तिस राय आश दिवान या क्या यथ मज नफा आस जमा और तमाम नुकसान नश आसो बचान तम वकील गैर दालिक और अम अलाव आई बाकी चीज ते वन الشاهد वना शाहिद छु कि अन अल हिकमत लहा मकानतुन अज़ीमा व यंबगी अला कुल्लि अब्दिन अन यजिद्द व यजतहिद फी नैलहा व तहसीलहा व अतर फिक्र कि हिकमत छु अख थोद मकाम कोशिश हसा पज करन एकस बंदस सु गसी अत खतर साई करन यजिद्द मतलब इनिस यसआ इनिस पज कोशिश करन और मेहनत करन ब कर है हिकमत हासिल कित पट तिम वसाइल इस्तेमाल करने जरिए ये मशरू वसाइल छ हां या तिम वत इस्तेमाल करने जरिए यमो सती हासिल गस वयूसलु मिन खिलालिहा इलैहा ये जरिए ओतन ता हिकमत असने वातन छी आ समझ एम सन अशताबान शाह खाल और शाह त्राबोन हा दशन नकवर किन खाल शाह खोरी किन त्राबोन चगसी हिकमत हासिल यमाश आ समझ गस ना असन पज पे ये पर कुरान सुन्नत पारे नमाज पारे रब सस इताअत करे जना मुताला करे रस रसन किताबन एमस क्या गस एमस गस हिकमत हासिल रबस दुआ करे लेकिन हम चीज न एम सन कल था दुब कत मस आ बस मज है जगह हिकमत हासिल कुछ नहीं गस अत पर गस रिसर्च आसुन और बे गस शरीयत मुखालिफ आसुन आ समझ कह नफर चरस चमा वना मिश बुलबुलन हिज आवाज ति बोजन यवान मतलब मिश तरह फिक्र बुलबुलन क्या हो छना मिश पदी मिश बसान बुलबुल छु गस बोलान इश आसान इश बगत आसान चरस तेल जे चरस पद छना एड बना इस जनतस मज नचान आसान ति बसान छट देरन पे तिमरा सुई बसान क्या जन बस ती गरज छ हिकमत छ अम खतर छ इंसानस मेहनत करवो इस मेहनत किन ना टाइम करो जाय किन ना ठीक नंत में वत इंशाल्लाह दही मना अहमियत उसलूबिल वअज अच्छा अत पेट छ वन गड बाक आयत वशिना गुन्नाव फायदे एस कत आयत पेट द्रायम गडनिच आयत पेट वलaqad आतैना लुकमान अल हिकमा अन यश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुर लिनफ्सिह वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन हमीद अम पत फरमावन छु रब वन वइद क़ाल लुकमान लिब्निही इश इज छना इतन इज ज़रफ क्या छु अछु ताल्लुक कत से यानी असिद यानी अदन छु रब फरमाव वलaqad आतैना लुकमान अल हिकमा इश तसित मुताल्लिक यानी रब छु यानी तकदीरुहु अम कलाम तकदीर क्या छु वलaqad आतैना लुकमान अल हिकमा इद क़ाल लिब्निही यानी असकर लुकमान रहमतुल्लाह अलैहि हिकमत आता यल तम पन्निस नेचविस योन वही था छु तमे हिकमत अंदर ठीक है मसला यल तम पन्निस नेचविस वन क्या वनस या बुनैया ए मानी गुबर क्या वनस ए मानी गुबर यानी वह यईदु यानी सोचते वाज करान हां सोचते नसीहत करान और वनस ए मानी गुबर ला तुशरिक बिल्लाह अल्लाह ताला सत मसकर शिरक किहिनते इन शिरक लजुल्मुन अजीम बेशक शिरक छु पज पट बड़ जुल्म इंतहाई बड़ जुल्म छु शिरक अत मुतलिक छ वनान जमहूर मुफस्सिरीन छ वनान अत मुतलिक कि युसी वनान छना वह यईदु यानी लुकमान रहमहुल्लाह उसमिस नेचबिस नसीहत करान वना उस शिरक मकर वना अत जमहूर मुफस्सिरीन छ वनान युस एम सुन नेचु छु ओसमुत इश ओसमुत शिरक करान जुस शिरकस लुकमान रहमहुल्लाह सुन नेचु कत मज ओसमुत छु शिरकस मज और तवै ओस एमिस क्या करान लुकमान रहमहुल्लाह उसमिस नसीहत करान बार बार खोचनावान तरकीब दिवान कि शिरक त्रावस आ समझ वच तना फिक्र कि एमिस बदल कुस्तान दीन ओसमुत योस न तौहीद इस दीनस पे ओसने आ समझ गो तवै दिस एमिस दावत कम लुकमान रहमहुल्लाह कमिच यानी तौहीद उनस गो अश वनस अकीद सी मुतरे गड परान उनस या बुनैया मतलब क्या गो ए यानी गुबरी यानी शु तसगीर उक्सिद अत मज यानी तहब्बुब यानी मोहब्बत का इजहार वा कर ए यानी गुबर ठीक है योस वनान यानी अख आलिम दीन छ वनान तमिस नाव क्या छ नाव अली अलफीफी छ तमिस नाव तमिस नाव छ यूसुफिया छ तमिस वनान छ अगर स यसान छ कि मियोन नेचु गोस में पगा वनुन या अबती तेले वन तमिस आज या बुनैया तेले वन तमिस आज क्या तेले वन यीशु पगा कैसे या अबती ठीक है मसला शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर वन वन यूसुफ फैदा बहरहाल गो गरज छ एम क्या वन बड़ मोहब्बत सा एम छ शिरक निश अनबाज कहना फरकोत पहाड़ पे
ٹینگس پٮ۪ٹھ ہیوٚر بہٕ لگاو وۄٹھ وۄنۍ چھُ یہِ بچاوُن اَتٮ۪ن یہِ ما دِ أمِس کریکھ گوٚو کھا ڈُلہٕ یہِ گژھِ ڈُلٕے أمِس کیٛاہ چھُ کھسُن أمِس چھُ وارٕ وارٕ أمِس کھسُن کَتھ کَرُن لاگُن ماے لاگٕنۍ کیٛاہ مۄخصر چھِ پَتہٕ أمِس دِنۍ تھپھ تہٕ بچاوُن چھُنہ یِہوے چھُ آسان ووٚننَس یا بُنَیّا اے میانہِ گوٚبرٕ پتہٕ کیٛاہ ووٚننَس لا تُشرِک باللہ شرک مَسا کر کِہیٖنۍ تہِ شرک مہ کر کِہیٖنۍ کیٛازِ بے شک شرک ہسا چھُ کیٛاہ عظیٖم ظُلم وَنان یہِ چھُ لیکھان طاہِر ابن عاشور وَنان شرک کیٛاہ یہِ چھُ بوٚڑ ظُلم وَنان شرکس منٛز ہسا چھُ یہِ اکھ خالق سُنٛد حق ژھٕنان کھٮ۪تھ گوٚوا اکھ چھُ یہِ خالق سُنٛد حق کھٮ۪وان اور دوٚیِم کیٛاہ چھُ یہِ اَتھ منٛز کران بیٚیہِ چھُ یہِ پننِس نفسس تہِ ظُلم کران یہِ مُشرِک یہِ چھُ اَتھ پننِس نفسس تتٮ۪ن تراوان یُس نہٕ أمۍ سٕنٛز یعنی یُس نہٕ شایہِ نِشان جاے چھِ آو سمجھ أڑۍ چھِ کُلٮ۪ن منٛگان کَنٮ۪ن منٛگان باقین چیٖزن یعنی یِم أمۍ سٕے ہی مخلوٗق آسان چھِ گوٚو یہِ چھُ پننِس نفسس تہِ ظُلم کران وَنان بیٚیہِ چھُ یہِ اہلِ ایٖمانن تہِ ظُلم کران یہِ مُشرِک کیٛازِ ییٚلہِ یہِ شرک کران چھُ پتہٕ چھِ أمِس دُشمنی گژھان اہلِ ایٖمانس یہِ چھُ تِمن نۄقصان واتناوان گوٚو بیاکھ ظُلم تہِ اور بیٚیہِ چھُ یہِ بیاکھ ظُلم تہِ کران یُس حقیٖقت چھےٚ نہ حقیٖقت یہِ چھُ تتھ اُلٹ ژھٕنان کٔرِتھ حقیٖقت چھِ کہِ عبادتُک مُستحق کُس چھُ رۄب لیکِن یہِ چھُ پننہِ فعلہٕ سۭتۍ ہاوان کہِ نہ سا فلٲنۍ تہِ چھُ عبادتُک حق تھاوان تۄہہِ آو سمجھ گوٚو یِمو ژورو وجوٗہاتو کِنۍ وَنان طاہِر ابن عاشور یہِ چھُ ظُلم یعنی رۄبہٕ سٕنٛدِس حقس تہِ ظُلم پننِس نفسس تہِ ظُلم اہلِ ایٖمانن تہِ ظُلم اور بیٚیہِ حقیٖقت یۄس چھےٚ نہ آسان سُہ تَمہِ اعتبارٕ کیٛاہ چھُ یہِ ظٲلِم کیٛازِ یہِ چھُ حقیٖقتٕے بدلاوان ٹھیٖک چھا مسلہٕ گوٚو تَوے ووٚننَس اِنَّ الشِرکَ لَظُلمٌ عظیٖم شرک چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ کیٛاہ بوٚڑ اکھ ٹھیٖک چھا مسلہٕ اور اَمہِ تَل کیٛاہ چھِ اَسہِ فوٲیِد تران فِکرِ فرماوان شیخ عبدالرزاق البدر دٔہِم فٲیدٕ وَنان اہمیتُ اُسلوٗبِ الوعظ فی التربیۃ والتعلیٖم وَنان وعظُک اُسلوٗب یُس چھُ وعظ و نصیٖحتُک اُسلوٗب اَمِچ اہمیت کیٛاہ چھےٚ تعلیٖم تہٕ تربیتس منٛز قال اللہ تعالیٰ وَإِذ قال لُقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اُسلوٗب الوعظ لَهُ اَثَرٌ بالغٌ فی تربیۃ الناس وتعلیٖم النشء وَنان یُس یہِ وعظُک اُسلوٗب چھُنہ آسان اکھ گوٚو درس مِثال أسۍ چھِ وٕنکیٚس درس دِوان چھُنہ بیاکھ گوٚو وعظ یُتھُے وعظ و نصیٖحت کانٛہہ چھُ کھسان تٔمِس چھُنہٕ کانٛہہ کِتاب آسان برونٛٹھ کَنۍ کینٛہہ سُہ کیٛاہ چھُ پَتہٕ وَنان ہے تۄہہِ منٛز چھِ یِم خرٲبی یِم ترٲیِو سا وَنان تَتھ چھُ اکھ اہم یعنی اکھ بوٚڑ اکھ اثر کَتھ منٛز لُکن ہِنٛدِس تربیتس منٛز اور تعلیٖم النشء یعنی یِہوے نٔو جنریشن یۄس چھِ لۄکٕٹۍ بچہِ یِم چھِ یِہنٛدِس ہیٚچھناونس منٛز والوعظ کما قال العلماء وَنان وعظ کَتھ چھِ أسۍ وَنان ان یکون العلم الذي يوجه الناس اليه ويرشدون الى فعله مقرونا بالترغيب والترهيب یعنی سُہ علم یَتھ کُن یہِ لُکن رہنمٲیی کران چھُ یَتھ کُن تِمن رہنمٲیی چھِ یِوان کرنہٕ یوکُن لُکھ ڈایریکٹ چھِ یِوان کرنہٕ تتھ گوٚژھ آسُن سۭتۍ کیٛاہ ترغیٖب تہٕ ترہیٖب یعنی اکھ رغبت دِنۍ اور بیٚیہِ کیٛاہ کھوژناوٕنۍ تٔتھۍ وَنو کیٛاہ أسۍ وعظ تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ مِثال بہٕ زن وَنہٕ تۄہہِ نٮ۪ماز پٔرِو نٮ۪مازا چھےٚ فرض یہِ پٔرِو اَتھ کیٛاہ وَنو یعنی دیُت مےٚ تۄہہِ اِنفارمیشن کہِ رۄبہٕ چھِ یِتھ پٲٹھۍ بیٛاکھ گوٚو وعظ وعظ گوٚو مطلب اگر تُہۍ نٮ۪ماز پٔرِو اَتھ حظ چھُ یہِ اجر پتہٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ جنتس منٛز کیٛاہ کیٛاہ چھُ اور پتہٕ وَنہٕ بہٕ اگر نہٕ تُہۍ پٔرِو تیٚلہِ چھُو تۄہہِ یی نۄقصان اللہ تعالیٰ کَریو یِتھ پٲٹھۍ یِم چیٖز دُنیاہس منٛز کیٛاہ گژھِ ٲخرتس منٛز کیٛاہ گژھِ اَتھ یہِ کیٛاہ بَنیو وۄنۍ وعظ ہے ٹھیٖک مسلہٕ گوٚو وعظس منٛز چھُ یِوان أمِس چھِ علمس کُن رہنمٲیی یِوان لیکِن اَتھ سۭتۍ چھُ ترغیٖب تہٕ ترہیٖب تہِ آسان فیضکر الامر بالخیر مع المرغبات ییٚلہِ خٲرُک حُکُم یہِ دِوان چھُ اَتھ سۭتۍ چھُ یہِ ترغیٖب وٲلۍ چیٖز سۭتۍ تھاوان ویضکر النہی عن الشر مع المرہبات ییٚلہِ یہِ شر نِش منع کران چھُ یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ خوف دِناون وٲلۍ چیٖز کیٛاہ ذِکر کران یِم أمِس دوٗر تھاوان اَمہِ نِش فالوعظ هو امر بالخیر ونہی عن الشر مع الترغیب والترہیب اسلیے وعظ کتھ وَنو أسۍ تیٚلہِ خٲرُک حُکُم دیُن اور شر نِش منع کرُن لیکِن سۭتۍ تتھ تھاوٕنۍ ترغیٖب تہٕ ترہیٖب یعنی رٕتۍ چیٖز پتہٕ ذِکر کرٕنۍ کہِ ژےٚ کیٛاہ گژھی اگر ژٕ یہِ خٲر کرکھ ژےٚ کیٛاہ کیٛاہ چیٖز گژھی حٲصِل اور اگر ژٕ یہِ شر کرکھ ژےٚ کم کم نۄقصانات گژھنٕے والترغیب یکون بذكر الفوائد والثمار والآثار التي ينالها العبد إذا فعل هذا الأمر الذي رغب فيه ترغیٖب کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ کرِ أمِس فوائد ذِکر فروٗٹٕس اَمِکۍ ذِکر آثار اَمِکۍ ذِکر یِم أمِس بنٛدس حٲصِل گژھن وَنان ژےٚ گژھِ یی چیٖز چھُنہ أسۍ چھِ أمِس وَنان ریش تھاو چھِنہ وَنان یہِ چھُ سُنت پتہٕ چھِ وَنان اَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ أچھن ہُنٛد گاش روزِ یہِ ٹھیٖک چھِنہ أسۍ وَنان پوٚتُس یِتھٕے پٲٹھۍ اَمہِ سۭتۍ بَچَکھ باقیو گۄنہو نِش تہِ گردٕ نِش تہِ بَچَکھ سۄ گرد گژھِ أتھۍ ریشَس منٛز مِثال کے طور پر سَمجاونہٕ خٲطرٕ کَروس نا تِم فیکٹٕس تہِ ذِکر گوٚو أمِس کیٛاہ وَنہِ چھِ فوائد تہِ بیٚیہِ چھُ سُنت تہِ ہوران اور پتہٕ باقٕے چیٖز یِتھٕے پٲٹھۍ والترہیٖب یکون بذكر الاخطار والاضرار التي تحصل لمن وقع فيما نهي عنه اور ترہیٖب کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان یہِ کرِ أمِس خطرٕ ذِکر نۄقصانات ذِکر سُہ چیٖز کرنہٕ ذٔریعہٕ یِم أمِس گژھن ییٚمہِ نِش منع آسہِ
سمجھ وهكذا فعل لقمان ونن یی کوٚر لقمان الحکیم رحمہ اللہ حيث ضمن وصاياه ترغيبا نافعا کیازِ کہ أمۍ تھوٚو پننٮ۪ن یِمن وصیتن منٛز ترغیب نفع بخش ترغیب يشجع المدعو على القيام بما دعي إليه على أحسن وجه یُس تشجیع دِوان یُس اُبہاران چھُ أمِس دعوت چھِ یِوان دِنہٕ کتھ کُن کہِ یعنی ژٕ کر سا یِم کامہِ یتھ کُن ژےٚ بُلاونہٕ یِوان چھُکھ بہتریٖن طریٖقہٕ کوٚر أمۍ استعمال وأكمل حال اور بہتریٖن کامل طریٖقس منٛز وترغيبا زاجرا يحجز المدعو عن مقارفة الذنب وارتكاب الخطيئة اور بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز بیٚیہِ تھوٚو لقمان رحمہ اللہ پننٮ۪ن وصیتن منٛز کیاہ ترغیب یُس أمِس رُکاوِ یۄس أمِس رُکاوٹ بنہِ کمہِ نِشہِ یہِ گۄناہ کرنہٕ نِشہِ اور یہِ خطا امہِ خطہُک ارتکاب کرنہٕ نِش آو سمجھ گوٚو أسۍ چھِنہ وٕچھان یُتھُے اَسہِ ترِ نہ برونٛٹھ کُن فِکرِ أمۍ کِتھ کٔنۍ کٔر أمِس نصیحت اتھ منٛز کیاہ چھُ وعظس منٛز چھِ ترغیب تہٕ ترغیب تہِ سۭتۍ آسان اور لقمان رحمہ اللہن کوٚر یہِ طریٖقہٕ اختیار اور کٔہِم ونان اہمیت حسنِ تودُد ونان بہتریٖن پٲٹھۍ پنُن پان محبتُک اظہار کرُن امِچ اہمیت کیاہ چھِ یُس وعظ کرن وول آسہِ نصیحت کرن وول آسہِ یہِ کرِ پنُن پان کیاہ یعنی پنُن محبتُک اظہار ٹھیٖک چھا وعظیٖمُ اثره على المتلقی والمتعلم اور امیُک بوٚڑ اثر کٔمِس پٮ۪ٹھ یُس نصیحت حٲصِل آسہِ کران یُس علم حٲصِل آسہِ کران ییٚلہِ أمِس یہِ کیاہ محبتُک اظہار کرِ تہٕ أمِس کیاہ گژھِ أمِس گژھِ نہ اثر امیُک ٹھیٖک چھُ فعندما تريد ان تعظ انسانا اگر ژےٚ آسی ارادٕ ژےٚ چھے کٲنٛسہِ نصیحت کرٕنۍ یعنی واز کرُن وتنصحه ژےٚ چھے أمِس نصیحت کرٕنۍ ينبغي ان تتودد اليه ژےٚ پزی کیاہ یعنی پزِ أمِس کیاہ محبتُک اظہار کرُن بأن تذكر من العبارات اللطيفة والكلام الجميل الذي يجعل كلامك يدخل قلبه ژٕ کرکھ نرم و نازُک اصل عبارت استعمال خوٗبصوٗرت کلام استعمال یُس أمِس اندر دٲخل گژھِ ويجعل قلبه ينفتح لكلامك أمۍ سُنٛد دِل کھُلہِ چھُنہ وازُک غرض کیاہ چھُ آسان أمۍ سُنٛد دِل کھُلہِ پتہٕ کیاہ گژھِ امہِ پتہٕ ولاحظ ان لقمان وهو يعظ ابنه جاء بكلام جميل واسلوب مؤثر ژٕ کر سا غور و فکر ژٕ وٕچھ یہِ امیُک چیٖز مُلاحظہ کر ژٕ کہِ لقمان رحمہ اللہن کیاہ کوٚر ییٚلہِ أمۍ پننِس نیٚچوِس کٔر نصیحت أمۍ کوٚر بڑٕ بہتریٖن کلام استعمال بڑٕ تاثیر وول اسلوب استعمال وكلمات تدخل الى القلب تِم کلمات کٔرۍ أمۍ استعمال یِم دِلس منٛز دٲخل گژھان وانظر لطفه في حديثه مع ابنه بوعظ ژٕ وٕچھ سا کہِ أمۍ کوٗتاہ یعنی احسان کوٚر لطف کوٚرُن اتھ کتھِ منٛز ییٚلہِ أمۍ پننِس کیاہ نیٚچوِس کٔر نصیحت فتجد عبارة يا بني تتكرر في السياق یُتھُے أسۍ وٕچھو نہ اتھ منٛز چھُ یا بُنَی آمُت واریاہ لٹہِ چھُنہ آمُت لأن لهذه الكلمة وقعا كبيرا في قلب الابن کیازِ اتھ چھُ واریاہ اثر آسان بچہِ سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ ولها تأثير في نفسه أمۍ سٕنٛدِس نفسس پٮ۪ٹھ چھُ امیُک تأثیٖر آسان وعونا له على حسن الإصغاء یہِ چھُ أمِس مدد کران کتھ منٛز یہِ چھُ کن دِوان یہِ چھُ پوٗرٕ یعنی یتھ أسۍ ونان چھِ کیاہ ٹُو پے ایٹینشن یہِ چھُ ایٹینشن سان بوزان وتمام الاستفادة اور بیٚیہِ چھُ أمِس کیاہ گژھان مُکمل فٲیدٕ پوٚتُس حٲصِل أسۍ چھا یژھان کہِ ییٚلہِ أسۍ واز پرو نصیحت کرو سُہ گوٚژھ سون بوزُن کِنہٕ کِہینۍ گوٚژھ نہٕ بوزُن اسلیے تمہِ خٲطرٕ چھِ تِم وسایل استعمال کرٕنۍ یُتھ سُہ متوجہ گژھِ اچھا ومع عدم اثر الكلام ان كان مصحوبا بحسن التودد اچھا بیٚیہِ کیاہ گژھِ أمِس فٲیدٕ حٲصِل اور امیُک کلامُک گژھِ عظیٖم اثر ییٚلہِ اتھ سۭتۍ آسہِ کیاہ حسن التودد یعنی بہتریٖن پٲٹھۍ آسہِ محبتُک اظہار کران واما اذا كان الوعظ بعيدا عن التودد یعنی اگر یہِ وعظ آسہِ امہِ محبت کہِ اظہار نِش دوٗر لو يقول قائل وهو ينصح او ينهى اگر کانٛہہ ونن وول وَنہِ یہِ آسہِ أمِس نصیحت کران نیٚچوِس وَنٮ۪س یا ولد وَنٮ۪س کیاہ اتھ منٛز ما چھُ محبت وۄنۍ چھِ امہِ کھۄتہٕ ونان او كما يذكر عن بعضهم عندما يخاطب ابنه او ينهاه یِتھ پٲٹھۍ اڑٮ۪ن نِش آو ذِکر کرنہٕ ییٚلہِ تِم پننِس نیٚچوِس چھِ کران خطاب یا منع چھِس کران يناديه باسماء بعض الحيوانات سُہ چھُ تٔمِس بعض حیواناتن ہُنٛد ناو دِوان کھرا چھُ نہ ونان داندا پنٛزا چھُ نہ ونان چھُنہ ونان سُہ بوزِ پتہٕ تمہِ پتہٕ نصیحت چھُنہ گژھان یعنی مےٚ چھُ وٕچھمُت یہِ چھُ گژھان گُپنا چاروایا چھُس نہ ونان یا یِتھٕے پٲٹھۍ کوٗر آسہِ بیٲری شٲجی چھُنہ ونان چھُنہ یہِ تھوٚمُت اَسہِ یاد پٔنٛزی چھُنہ دیُت لۄکٕٹۍ بچن کٲنٛسہِ زٕ ہے یہِ چھِ پٔنٛز گٔمٕژ سۄ کتہِ بوزِ پوٚتُس تمہِ پتہٕ اوس یہِ چھُ أمِس تھاوُن ہاپتا أمِس چھِ ونان مولوی صٲب تہِ ونان اَتہِ اڑٮ۪ن کیاہ درسگاہس منٛز ہاپتا چھُنہ مسلہٕ گوٚو غرض چھُ یہِ سُہ بوزِ یہِ چھُ لقمان رحمہ اللہ سٕنٛز نصیحت کیاہ چھِ أسۍ ہیٚچھناوان یِہوے اصل الفاظ چھِ استعمال فكيف ينفتح قلب المنصوح بمثل هذا الاسلوب الذي يسهم ولا ريب في انغلاق وتبلد الذهن ونان کِتھ پٲٹھۍ کھُلہِ أمۍ سُنٛد دِل ییٚمِس یہِ نصیحت کران چھُ یِتھُے یہِ اسلوب اختیار کرِ اور بلکہِ یہِ کیاہ کرِ یہِ چھُ مدد کران اسہما یُس مےٚ گوٚو ٹُو پاٹِسپیٹ یہِ چھُ اتھ مدتٕے کران کتھ منٛز یہِ چھُ أمِس دِلٕے ژھٕنان بنٛد کٔرِتھ اور یہِ چھُ ونان مےٚ چھُنہٕ بوزُن وۄنۍ أمِس چھُنہٕ پتہٕ فِکری تران
أمس ونو تشوك أصل تشوك الله تعالى أصل كرم تشي أكل وش تكتا مهنة شو كران سكولس من شوك أصل بيركران يماس كرا يم چیز کی وہی ونیا ٹھیک میں منش اصل کوالٹیز تہ میں چھن یہ غلط چھن میں کرن کٲم نہ تو أمس چھُ خرابٕے گوٚمُت سورُے ژےٚ چھِی نہٕ اکھ رٕژر تہِ وۄنۍ یہِ کتہِ وۄنۍ تھاو بہٕ چھُس وۄنۍ خرابٕے گوٚمُت وۄنۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سُدرِتھ گوٚژھ ترٛیش تھاوُن ونان فالشتان بين هذه الطريقة وبين أن يستخدم الواعظ أسلوب التودد ونان شتان مطلب کیا گوٚو یعنی انتہٲیی دوٗرٮ۪ر ہسا چھُ یتھ طریٖقس اور تتھ طریٖقس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واعظ کرِ کیٛاہ محبتُک اسلوب اختیار كقول لقمان لابنه يا بني بحنان وأبوة وعطف ورأفة يعني محبت سان اور اتھ منٛز چھُ کیٛاہ سُہ یِتھ پٲٹھۍ مول چھُ کران پننِس بچس سۭتۍ محبت سان اور بیٚیہِ کیٛاہ شفقت سان اور رحمت سان فينفتح القلب أمۍ سُنٛد دل چھُ کھُلان ولاحظ أيضا حسن التودد في حديث معاذ بن جبل ژٕ کر سا ملاحظہ بہتریٖن محبت سان کِتھ پٲٹھۍ کوٚر رسول اللہ علیہ وسلم کٔمِس بیان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہس کیٛاہ فرمووس تتھ منٛز چھُ آمُت ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر أمِس اکہِ ساتہٕ اتھس کیٛاہ تھپھ پننہِ دستہِ مبارکہٕ سۭتۍ کٔرہس تھپھ فرمووس یا معاذ فرمووس اے معاذ إني لأحبك ووٚنُس بے شک مےٚ چھُ ژےٚ سۭتۍ کیٛاہ محبت فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك أمۍ ووٚنُن میون مول موج ٲسۍ نہٕ حظ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ تہِ حظ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کیٛاہ کران محبت قال فرمووس أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ہرگز تہِ ترٲوزِ نہٕ ہر نٮ۪مازِ ہِنٛدِس پوٚتُس یہِ وَنُن کہِ ژٕ آسکھ وَنان رۄبا مےٚ کر پننِس ذِکرس شُکرس اور بہتریٖن پٲٹھۍ عبادتس پٮ۪ٹھ مدد کِتھ پٲٹھۍ ووٚنہوس اتھ چھِ وَنان اسلوب محبتُک اسلوب فبدأ بالتودد والتلطف حتى يقبل على الفائدة اور رسول اللہ علیہ وسلم کوٚر کیٛاہ محبتُک اظہار سۭتۍ شروٗع تاکہِ ہُہ گژھِ متوجہ کتھ کُن اتھ فٲیدس کُن وتنفتح اسارير القلب اور أمۍ سٕنٛدِ دِلٕکۍ اساریٖر یعنی أمۍ سٕنٛدِ دِلچہِ کھِڑکی دارِ کھُلن ہاو سمجھ بالکل أمۍ سُنٛد دِل کھُلہِ برونٛٹھ کنہِ ويتهيأ للتحصيل اور یہِ گژھِ تیار کمہِ خٲطرٕ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ فهذه لا بد منها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس الخير یہِ چھُ ضروٗری کہِ یہِ گژھِ رۄبہٕ سٕنٛدِس دعوتس منٛز گژھو أسۍ یہِ طریٖقہٕ اختیار پانہٕ ؤنۍ ہٮ۪کو أسۍ یعنی أمِس دعوتس سۭتۍ واریاہ ٹایما آسہِ گوٚمُت اگر أمِس کُنہِ ساتہٕ غلطی چھِ گژھان أمِس چھِ سختی یِوان کرنہٕ یہِ چھُ یِوان کھڑا کرنہٕ وَن سا ژےٚ کیازِ کٔرٕتھ یہِ غلطی لیکن یُتھُے یہِ دعوت کِس مٲدانس منٛز وسہِ أمِس کیاہ چھِ تمہِ ساتہٕ بالکل نرمی اختیار یِہوے بہتریٖن ٹھیٖک چھا مسلہٕ اور بٔہِم مراعات الاولویات في الدعوة إلى الله ونان اولویاتن ہُنٛد خیال تھاوُن اولویات گوٚو پریارٹیٖز دعوتس منٛز کم کُس چیٖز چھُ گۄڈنِچ پریارٹی تھاوان کُس چیٖز چھُ زیادٕ اہم امیُک خیال تھاوُن دعوتس منٛز امیُک خیال تھاوُن کتھ منٛز دعوتس منٛز وهذا ينبغي أن يتنبه له الآباء والمربون والدعاة إلى الله جل وعلا ونان امیُک ہسا پزِ زبردست خیال تھاوُن یِمن مول موج یُس چھُ آسان تربیت کرن وٲلۍ اور داعی یِم چھِ آسان عندما يدعون الناس إلى الخير ییٚلہِ تِم لُکن آسان نہ بُلاوان خٲرس کُن يبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية تِمن چھُ ساروی کھۄتہٕ اہم چیٖز تمہِ پتہٕ سیکنڈری اور تمہِ پتہٕ یُس تمہِ کھۄتہٕ کم اہمیت آسہِ تھاوان گۄڈٕ دِمو نا تِتھٕے پٲٹھۍ دِمو دعوت ٹھیٖک چھا حتى في تربية الأبناء وتنشئة الأجيال حتى کہِ کتھ منٛز بچن ہٕنٛدِس تربیتس منٛز اور نوِ جنریشن ہٕنٛدِس کیٛاہ نشو نُماہس منٛز نبدأ أولا بغرس الاعتقاد الصحيح والإيمان النافع گۄڈٕ کرو أسۍ شروٗع کیٛاہ صحیح اعتقاد سۭتۍ کرو أسۍ شروٗع صحیح اعتقاد کرو راسِک یِہنٛدٮ۪ن دِلن منٛز اور نفع بخش ایٖمان کرو راسِک یِمن دِلن منٛز ثم بعد ذلك يعلمون العبادات والآداب والأخلاق امہِ پتہٕ یِمن تعلیٖم دِنہٕ عباداتن ہٕنٛز آدابن ہٕنٛز اخلاقن ہٕنٛز چھُنہ اہم نتہٕ کر اگر نہٕ أمِس عقیٖد یہِ آسہِ نٮ۪ماز تہِ پران ہے پردٕ تہِ کران اور باقٕے چیٖز لیکن عقیٖد چھُنہٕ راسِک أمِس یی کانٛہہ تہِ نفر اور سُہ نی أمِس پانس سۭتۍ وٕڈٲوِتھ أمۍ سُنٛد عقیٖدے آسہِ سورُے ختم چھِنہ أسۍ وٕچھان یِم نِوزٕز اور باقٕے چھِ أسۍ بوزان نِوٕز اتھ بارس منٛز گوٚو یہِ چھُ تھاوُن خیال کیٛاہ یعنی عقیٖدٕ اعتبار گژھِ کیٛاہ آسُن عقیٖدٕ گژھِ أمِس راسِک آسُن ٹھیٖک چھا أسۍ چھِنہ پران الاصول الثلاثہ اور باقٕے تی چھُ پرناوُن لیکن اتھ منٛز یِم ماڈٲرن ذہنٕکۍ یِم شُبہات چھِنہ تِم تہِ چھِ أمِس دوٗر امہِ ذٔریعہٕ چھِنہ کُنہِ ساتہٕ چھِ آسان اکھ کِتاب آمٕژ مِثال محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ تِمو لیٚچھ کِتاب یعنی سۄ چھِ آز برونٛٹھ 200 ؤری آمٕژ لیکھنہٕ چھِنہ تمہِ پتہٕ یِم علما چھِ تِم چھِنہ لیکھان أزِکۍ یعنی أزِکِس طالبہِ علم سُنٛد ذہن کِتھ پٲٹھۍ چھُ تِم چھِ تِمن چیٖزن ہُنٛد تتھ منٛز کیٛاہ خیال گوٚو یُس وۄنۍ پرناون وول آسہِ کِتاب پرناوِ یِہے لیکن اتھ منٛز تھاوِ ہُمن چیٖزن ہُنٛد تہِ خیال أمِس گژھِ ایٖمان کیٛاہ گژھُن راسِک گژھُن ٹھیٖک چھا گوٚو غرض چھُ یہِ چھُ تھاوُن یاد گوٚو یِہوے چھُ گۄڈٕ چھُ عقیٖد کرُن صحیح پتہٕ گٔے تمہِ پتہٕ عبادات اور آداب اور اخلاق یِم تہِ چھِ صحیح لیکن گۄڈنِچ پریفرنس کتھ چھِ عقیٖدس ولہذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه الى اليمن ییٚلہِ ہسا
معاذ بن جبل سوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کن قال له أمس فرموخ إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب ژےٚ چھُے گژھُن اہل کتابن منٛز أکِس قومس نِش فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا کہ گۄڈنیُک چیٖز یُس تِمن دعوت دِژ سُہ گوٚو یہِ کہِ تِم گژھن رۄبس کُن زانٕنۍ تِم گژھن رۄبس عبادتس منٛز کیٛاہ زانٕنۍ کُن زانٕنۍ ٹھیٖک چھا وهذا ما فعله لقمان الحكيم يي كور لقمان الحكيم رحمه الله لما أراد أن يوصي ابنه بجملة من الوصايا النافعة يحتاج أن يوصى بها ويدعى إليها يلي لقمان رحمه الله ونا كي أم كور إراد كي بكر أمس وصية نفع بخش إمو نصيحة بزرية أمس يمكن محتاج شو أم كور شروع كم سيد بدأها بقوله يا بني لا تشرك بالله مراعاة للأولويات preference priorities أنه الخيال ثبت جود أمس قرد كمش دعوت يعني توحيد الشرك كريزنا يوشا अगर नहीं वही नहीं मन इन्हें अगर कुछ जगह गैसी वही मन नमाज पढ़ी लुको नमाज पढ़ी वो वही वही तेमिस मनानी मन लुकन क्या नमाज पढ़ी लेकिन तौहीद वो नखने कि हिंदी क्या फ़ायदा इनको तो कसना अगर इमारन जहन्नम क्या अगर इम शिरक में गस कुछ तो ख्याल और تروهم منا إن الشرك أعظم الذنوب منا بيشك شرك هذا شو بغنهم ساري خد بود وأخطرها ساري خد يعني خطرناك وهو أعظم ما نهى الله تبارك وتعالى ورسول ساري خد بود شيء من يشرب ما نهكر منشو وهذا مستفاد من بدء لقمان الحكيم به محذرا من أخطر الأمور كيف بدش ترى يسبقني يا لقمان رحمه الله نكر الشروع أميسي ورسالي خطرناك شيء نش خصني وهذا هو السبيل الناسحين عندما ينهى عن أمور خطيرة يبدأ بأشدها خطرا يهيش خير خان هذا طريقة آسان تم كيش كرا يل تم منع كرانش كه هو چیزا نش تم چه سار بي خط شديد خطر والی چیز شروع كران ولهذا بدأ لقمان الحكيم بنهي ابنه عن الشرك طبعا يقول شروع لقمان الحكيم تم يقول كه فنس نشبس شرك نش منع ويلاحظ في هذا السياق المبارك أنه نهاه عن أمور عديدة يعني السياق اسمه بشو اسكي امسكور بن مغل واري هو چيزو نش منع نهاه عن الكبر وعن الغرور وعن الخيلاء شنو تكبر نش اور خيلاء يعني پنس پانس بوڑ سمجھن نش ام نش کورنس منع لكن اول ما بدأ بنهيه عنه الشرك لكن گۄڈنیُک چیٖز ییٚمہِ نِش مےٚ ووٚن اتٮ۪ن لاکِن مخففة تَوَے پوٚر مےٚ اولها ونان گۄڈنیُک چیٖز ییٚمہِ نِش منع أمِس کوٚر شروع کوٚر أمۍ سۭتۍ لقمان رحمه الله سُہ کیٛاہ اوس شرک نِش منع فدل ذلك على أن الشرك أخطر الأمور وأشدها ضررا یہِ چھُ کران دلالت کہِ شرک چھُ ساروی کھۄتہٕ خطرناک چیٖز اور ساروی کھۄتہٕ شدیٖد نۄقصان آو سمجھ یہِ مسلہٕ اسلیے اَسہِ پَزِ اَمہِ چیٖزُک خیال تھاوُن یعنی پرٛیارٹیٖزن ہُنٛد خیال تھاوُن اور بیٚیہِ یہِ چیٖز چھِ أسۍ وٕچھان کہِ شرک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ بس ٲخری وٕچھو یا فرماوان ژۄدٲہِم وَنان أهمية تنشئة الأبناء من الصغر على التوحيد والإخلاص اہمیت ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز کہِ یِم سٲنۍ شُرۍ آسن لۄکچار پٮ۪ٹھَے بڑاووکھ تِم کَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ توحیٖدَس اور اخلاصس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کَتھ پٮ۪ٹھ والبعد عن الشرك اور شرکہٕ نِش دوٗرِرَس پٮ۪ٹھ وهذا أيضا مستفاد من هذه الوصية ییٚمہِ ؤسیت نِش تہِ چھُ یی فٲیدٕ اَسہِ مِلان کہِ تٔمۍ کیٛاہ ووٚن يا بني لا تشرك بالله فيحتاج الأبناء من الصغر أن يحذروا من الشرك لۄکچار پٮ۪ٹھَے چھِ یِم بچہِ محتاج کہِ یِمن گژھِ شرکہٕ نِش کھوژناونہٕ یِنۍ وأن يدعوا إلى التوحيد والإخلاص یِم گژھن بُلاونہٕ یِنۍ کوکُن توحیٖدس اور اخلاصس کُن لله تبارك وتعالى رۄبس کُن پننہِ یعنی پننہِ تمام عبادت خالص کٔرِتھ چھُنہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے لۄکچار پٮ۪ٹھَے آ سمجھ لۄکچار پٮ۪ٹھَے گژھِ أمِس یہِ وَنہِ برونٛٹھ کُن تہِ أمِس گژھِ وَنُن لۄکچار پٮ۪ٹھَے بچس کہِ رۄب چھُے وٕچھان رۄبس خٲطرٕ کر آ سمجھ نتہٕ چھِ أسۍ کیٛاہ وَنان آز چھُنہ گوٚمُت پتہٕ بٔڑِتھ تانۍ چھُ أمِس یِہوے روزان مسجد منٛز اگر لۄکُٹ کانٛہہ بچہِ تُلون نہ فنڈ سۄمبراونہٕ خٲطرٕ تھوٚد أمِس ترٛاوان سٲری 10 رۄپیہِ اور اگر بُزرگ آسہِ کانٛہہ أمِس ترٛاوان کوٗتاہ 50 رۄپیہِ اور اگر مولوی صٲب آسہِ أمِس کیٛاہ ترٛاوان 500 رۄپیہِ یِم کٔمِس چھِ یِم ترٛاوان مسجد کِنۍ أمِس سٕنٛدِس بٕتھِس مسجد وَلہٕ سہلٕے چھُ اَسہِ کیٛاہ چھُ پونٛسَن سۭتۍ گٔژھۍ تَنَکھ عقیٖدٕ خراب اخلاص خراب اَسہِ کیٛاہ تَتھ سۭتۍ اَسہِ کَتھ سۭتۍ چھُ پونٛسَن یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یِمن چھِ تربیت کَرنٕچ ضوٚرتھ یعنی اگر أسۍ ہُتٮ۪ن تھاوو نہ مسجد نیٚبرٕ کَنۍ تہِ ڈَبہٕ ییٚمِس یوٗتاہ غرض اوس نہ ترٛاونُک سُہ گژھِ برابر تَتٮ۪ن تہِ تیُتُے ترٛاوُن اور چاہے تٔمِس بَڑِ سے بوٚڑ کانٛہہ نفر تہِ کھڑا گژھِ سُہ گژھِ کیٛاہ تٔمِس تہِ ترٛاوُن تیُتھ چھا مسلہٕ یِوان سمجھ گوٚژھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے اخلاصٕچ تربیت تُہۍ چھُو وٕچھمُت یہِ تُہۍ چھُو نہ یہِ کران پانَس چھُ گوٚمُت زٕہٕنۍ اگر بہٕ وٕنی وَسہٕ نہ فنڈ سۄمبراونہٕ خٲطرٕ تُہۍ کٔڑِو چندو عالیو والیو منٛز اگر مسروٗر وَسہِ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تُہۍ یہِ کَتہِ زانہون أسۍ تہٕ أمۍ سُنٛد چھُ سہلٕے چھُنہ یہِ چھُنہٕ اگر تۄہہِ تہِ کوٚروٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ چھُ سٲرٕے تبٲہی وإذا لقن الابن التوحيد من بداية نشأته ينفعه ذلك ییٚلہِ لۄکچار پٮ۪ٹھَے یی نہ أمِس توحیٖدٕچ تلقیٖن کرنہٕ أمِس دِیہِ یہِ فٲیدٕ بإذن الله تعالى نفعا عظیٖما عظیٖم فٲیدٕ دِیَس
ولهذا كان من الحكمة في تسمية الأبناء بعبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن أن ينشأ الابن على التوحيد. هنا توجه حكمة كي بچس كيازِ شو بهترين ناو كيازِ شو عبد الله عبد الرحمن كيازِ لوكُٹ بچہ لبہِ نشونو ما کتھ پٮ۪ٹھ توحيد سي پٮ۪ٹھ. وينشأ وهو يعرف أنه عبد لله وليس عبدا للهوى. یہ لبہِ نشونما یہ زٲنِتھ کہِ بہٕ چھُس رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ بہٕ چھُس نہٕ نفسنی خواہشاتن ہُنٛد بنٛدٕ ولا عبدا للدنيا بہٕ چھُس نہٕ دُنیہُک غلام کینٛہہ ولا عبدا للشيطان بہٕ چھُس نہٕ شیطان سُنٛد بنٛدٕ کینٛہہ ولا عبدا لحدود النفس بہٕ چھُس نہٕ نفسنی خواہشاتن اور نفسنی فٲیدن ہُنٛد بنٛدٕ انما عبد لله تبارك وتعالى فينشأ الناشئة على أصول الإيمان وأسس العقيدة. چھُنہ یہِ وَنہِ کہِ بہٕ چھُس رۄبہٕ سُنٛد بنٛدٕ اور یہِ لبہِ نشونما کتھ پٮ۪ٹھ ایمان کٮ۪ن بُنیادن پٮ۪ٹھ اور بیٚیہِ کتھ پٮ۪ٹھ عقیٖدٕ کٮ۪ن اساسن پٮ۪ٹھ. وهو الأساس الذي يقام عليه بناء الدين. اور یہے چھِ دیٖنٕچ یعنی یہے چھُ سُہ اساس یتھ پٮ۪ٹھ دیٖنٕچ بُنیاد یی تھاونہٕ. ويؤسس عليه الملة یتھ پٮ۪ٹھ ملتٕچ تأسیٖس یی کرنہٕ یعنی یہِ ملت اسلامی یِچ کیٛاہ یی بُنیاد تھاونہٕ. وتقوم عليه الديانة یتھ پٮ۪ٹھ دیٖن قائم گژھان چھُ عبادات قائم گژھان چھِ. فلا تقوم الديانة ولا تستقيم الملة إلا على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. کیٛازِ دیٖن اور عبادت اور ملت گژھی نہٕ قائم مگر کتھ پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس توحیٖدس پٮ۪ٹھ اور اخلاصس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ بچس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے أسۍ توحیٖدس پٮ۪ٹھ تربیت کرو یہِ سمجھاوون ژٕ کیٛاہ چھُے ژےٚ کُہُنٛد حق چھُے ساروی کھۄتہٕ زیادٕ تیٚلے گژھِ سٲنۍ سوسایٹی تہِ پوٚتُس اصٕل. تیٚلے بنہِ یہِ پتہٕ رۄبہٕ سُنٛد فرما بردار تیٚلے کرِ یہِ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت تیٚلے بنہِ یہِ پتہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ فرما بردار. کیٛازِ ییٚمِس رۄبہٕ سُنٛد حق آو نہ سمجھ تٔمِس یی سارنٕے ہُنٛد حق سمجھ. ییٚمۍ رۄبہٕ سُنٛد حق ژھُن ضایہِ کٔرِتھ سُہ چھُ باقین ہٕنٛدٮ۪ن حقن تہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پتہٕ ضایہِ ژھٕنان. سُے چھُ پتہٕ تُلان پننِس مٲلِس ماجہِ اور تھاوان چھُس کتھ منٛز اولڈ ایج ہومس منٛز ونان بہٕ سُہ کُس کرِ ہٮ۪کتھ ما رچھِ ہٮ۪کہٕ بہٕ. تۄہہِ سمجھ یِوان مسلہٕ. وۄنۍ غرض چھُ یہِ کٔژِم فٲیدٕ اوس 14ہِم ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ اوس 14ہِم فٲیدٕ. 15ہمہِ پٮ۪ٹھ وٕچھو برونٛٹھ کُن. اقول هذا واستغفر الله.